Kol çapkanlar 1000'ge çıksın. Kol çapmay qarap oturganlar 500'ge çıkın. Köp жашагыла. Men ошо айылда участковый болуп, жан келдим, иштеп атам. Мурдагыдай уруу кылган деле киши жок, кызычуу кылган деле киши жок. Жакшы экенде. Тынч жашаган жакшы экен өзүчү. Өз адамдар бири-бири менен урушуп атканда бири-бирине жакшы эле эскертип берет экен. Жана урушуп атканда, кой деп атам, кой дейт го. Ошо кезде токтотуш керек, кой кезинде токтотуп коюш керек. Анан дальше атырылганда уят болот деп ошо уят менен койго жеткирбей токтотуп койсо, бардык нерсе өз орду менен боло берет. Кудайга шүгүр, жашап атабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум. Мен тура эле келдим, милиция ушул. О, форманы карап деле, мындай эле мамиле кылып. Жолдош начальник, жоготтум, таап бериңизчи. Уголовныйга берип болсо да таап бериңизчи. Не жоготтуңуз? Батикем жоготтум. Кандай батинка? Мынандай батинка болчу. Берчи? Ушун бир жак байын жоготтум. Мунуңуз Титаник го өзүнчө эле. Муну мен тойго кийчү элем да, канча күндөн бери батикем жогот, таппай тойлор деле токтоп. Балдар таап алып келишкен бир батинка жоголуп кетиптир деп. Могу? Ушул. Мен тойго бара албай жүрбөйм, ушуну берип коесуң неме? Бер. Кандай берип коет? Берип койбойсуң. Сен кайсылай ушул айылдын точуна тургунусуңбу, ушул жерде жашайсыңбы? Бар, айыл өкмөттөн барып справка алып кел, анан берем. Анан сен кеткенден да өрө келип алып меники десем эмне дейм мен? Ушу батикеге деле справка. Конечно, любой нерсе кагаз менен чечилет азыр. Кагаз менен. Сиздин деле паспортуңуз жок болсо, сиздин ким экениңизди билбейбиз, ошондой эле да. Справка алып келиш керек. Справка алып келиш керек. Болду, справка алып келсем бересиңер, э? 6 секунд. Сразу кетип билем. Шушу жүрүп атат, ушинтет, келет, кетет, иштеп атабыз. Ана милицияны эле жаман көрө берет экенсиңер, ана туруп алып. Мен сага жакшы болду дедим, нормально болду. Алдыңгы мен кыттыктама, жакшы болду. Мен сен үкем деп атам, Abi, men sen üküm bolup kaldımdı. Азыр жерге Sen alsın deyip jaltantpa, sen bak, Emre işe otasın. Kimge? Minister işe otasın. Uşuğa o. Uşuğa da adam işene. Karmayasın be. Normal olmadı. Ишенсе болобу экен? Biraz. Başım жүрүп kalmadı söyler bana. Çaynap koyam hazır seni. Tamağına sayılıp kalam, Anda cütbayım, uktun bu, sen, Cemal. Tangır, sen ben tepkenin görüle okşuyorsun, ha? Bir tepki okşuyorum, ha? Hoppa. Kimin ergetiydi? Men жаныман өтүп кетти. Özü tepken mi? Жақшыда бол, Oldu de. Мен саға, болбосам не қыласың, Tepekten söyle öyle gelettin, oğlum ne söyle otasın? Sen ne söyle otasın, ne? Болду. Жақшыда бол, Жақшыда бол, Жақшыда бол, Тümüyle bunu қалсам, Ne oldu? İşte gel. Nereye geliyor oğlu gayret işin? Başka çavatasın sen ha? Мен сен қашан чаптың, Sen çavatmasın bir şimdi. Мен сен чапқан жоқ. Çapmadı adam ben sen. Koygula, koygula. Ne oldu? Şoңgoysa qarap koy. Oldu. Tetik kimin bolat bilmeyim birok. Oşan tura emes. Aytı. Özün elestet de möküңөр uruşup atkanыңардан. Sen tigini жөн эле чайнап коесуң, жутуп коесуң, Jo bunu zakuska kılayın hep gelet kam neyse bunun için. Koluma tiymeye kaldı da çılgın. Ошол закуска болуп кетпесин деп. Кой деп ажыратып атсам, тиги келесең түшүнбөй, мени келип аркама башка чабат кой. Элестетсең, ошо бир эле чабып токтоп калбай, кайра, чабат эми кишини. Уят де. Men jön ele tursam, tetiği gelip bunu omtup çağıp atmayı deyip, bardığına görsetküde benim başımı sağam ne naprimeri mi? Ha? Bayattan beri formansıyla uçup koysam neyle kayra başka çağıp atasın şimdi. Ha?
Болды, өзің қара, болды. Мен сені форманы сыйлап атам. Болды, не oldu достым, не Öyle desin. Мен сен адамдық құқығыңды сыйлап атам. Adamdık hukuku başkası yapsılaysın mı? İyi, ben bilmeye kalkan durmayayım. Geçirip koy. Болды, не oldu достым, мен Öyle осы mi? түсінбей қалдым азым, неле өйеккен күріш отасың, аре? Seninki şunu tur al. Bilmей қалдым, не oldu өзім, не oldu? Acıra dostum, tüyü dostun karavaysın bu. He. Gönlünü tutsam gel, başka mı? Çavadık tutmayın. Ben daha forması silah uç çıkan yok mu lan? Çappa. Seni kaça çaptım ben sana. Hazır çaptın mı? Sen. Çappa. Не? Не болып атасың, ұшыратайын, мадыр. Мен мұны жалтам. Тарай! Сен не, қиынсың? Жоқ. Алды көлеміңе шейін отасың. Жоқ. Мұның защитасын қарап қой. Ne oldu? Ne problem? Айтпайсың, жөніне келіп олар başka çapқылай бермек үшін. Төлеп koy. Төлебеймін. Annege төлөйсün. Ошоға төлебеймін. Oşoğa төлөйsün. Ошоға төлеймін, саға төлебеймін. Oşoğa төлөгөн болсоң, ошону мага төлөгөн болосуң. Анда ошоға да төлебеймін. Неге төлөйсүң, Төлебеймін? Бет жоқ, неге төлөйсүң эле? Нені? Ненде? Тоқты. Тоғың мен ұрдаппын ба? Ана ким ұрдады? Аны деген итім көтеріп кетсе керек та. Қой, постоянно итке шыл толайсың, Ит ошо ит сенікі бі? Менікі? Ит деген бағыш керек пе адам деген? Ал итім өзін-өзі ошентіп көшеді. Қой, шыл толайсың. Байқап, сүйлеулі. Не, ошентке тасың ба? Ошол итті... Ошол... Мен башқаларын деле айтып қойм азыр, Жоқ, сен анты мені қорқытпағын, айтып қойым деп, ұқтың ба? Башқаларын деле айтам, андан башқа деле толып тұрам. Жоқ, нені айтасың болып тұрым? Нені айтайын деп отырсың өзі? Айтам. Жоқ, айт. Айтам. Жоқ, нені айтайын? Айт. Жоқ, айт. Айтам деп келдің, айт. Айтам. Үшінші кел ұят, айт. Айтам. Жоқ, ел ұят, айт. Теңе мені жеңемден қиқырасың ғой әлі. Жоқ, айтам деп келдің деп ұят, айт. Айтам. Тімені қарасың? Беті жоқ, бергел бері. Не? Нардақа көрмексен бол ба? He. Өткенде Махаббат эженің магазин айнегін талқылап, ішіне кіріп, екі көксі бір ташыра құрдап шыққанында милицияға айтып қойым азыр. Ертең елдің бетін қарай албай қаласың, дағы аябатам қошынам екенде. Ай, келесі. Айтып қойсамшы, өлесің. Елдің бетін қарай албай қаласың. Сен айтсаң, мен айта албай қалам ба? Нені айтасың? Өткенде ешкін астында отырсам, үйіңін шығып тұрып, тайракан тегірменіне кіріп, екі қауынды көтеріп шығып кеткеніңе, ошаны милицияға айтып қойайын ба? Сен айтсаң, мен мені жалдырап қарап тұрып қалам ба? Анам не Мен қыласың? деле айтып қойм сені. Айт! Білесің бе өткенде Темірлан әкенің запаска болуын нұрдап келатқаныңда. Қырдан дүріменен көріп қар, ой десем, шұрқаған ойдан үйіңе кіріп кеттің ғой. Келесі ал мен өзім запаска дөңгілі. Өзің запаскаңды өзің көтіріп шұрқайсың мені қачып біреуден. Бербесе аласың ба ошентіп? Жөнінде албайсың мені. Сен замыраған ешкісін жеп қойғаныңшы? Ошаны милицияға айтып қойым азыр. Аны мен жеген жоқпын. Аны өзі қарыс болчу. Шашпайлы айтқанша жазып жетшейін бе? Шашпайлы айты өргілі жазып жетшейін бе? Жардан айтып қойым. Айтып қойыңдар бүтелі. Нені айтасың? Давай, чық қынадағы ешіктеп. Шығып, бір-бірден келген. Так ішіне барлы еді. Анан бір-бірден келгенді айтасың. Чық ешкі. Сен жақшына ол ғане? Сен үшен отырсың? Сен мен ішен жүрмін жүр. Сен нормально өлен? Сен оған сен... Сен өзің чө? Эй! Ассалаумағалейкум, мынакей алып келдім, Алып келдіңіз бе? Бұл Айлөкпөтте жашайды деген справка мен. Мынау чындап жоғалды деген справка.
На всякий случай мына эмес. Эмес так керек болуп калат. Эми да бир справка калды да. Бат. Сатуучудан алып келгенсиз. Точно мен саткам деген неме керек да магачы. Брат, мен бул патиканы алганыма 5 жыл болуп атат. 5 жыл мурун кимден алган мен каяктан билем мен эми. Ал тирүү калдыбы, жокпу? Базарга кайтып келеби, келбейби? Аны каяктан табам мен эми? Билбейм, таап кел бар. Справка табам. О, Точно эмесми? о, точно. 6 секунд табып келем. О, эшикте бир уурулар чакыр кой бери. А болду сак. Шындық шырқырайды. Амне oldu çırpıraydı? Çırpıraydı mı? Assalamu alaikum. Алейкум. Qanday? Жакшы, Кудайга шүкүр. Nesi oldu жақсы? Жакшы. Men seni qayerden gördüm hele? Takır iste almaya koydum da bir жерден de görgön diyor otam da. Азыр эле көрүшпөдүк. Şu andan murunda görgön diyor otam da. Özün kayaktan bulursun? Токтогулдан болом. Ha, bunu Toktogul'dan mı? О, мына эле токтогул. Aytam qayerden gördüm bile tapma. Toktogul'dan bolsam sen benim bir tuğan kaynım bulup durmaysın mı? Кайны? Ova. Каяктагы кайны? Ben geleceğim Toktogul'dan bulut. Sen benim kaynım bulut kesin. Ben senin cistek bulum. Gördün mü? Sen benim çıkan kişini gördün mü? Көрдүм. Oylan oyun Caman Uğur'u de. Жаман уруу. Немнелерди урдаган айтып бере аласыз? Koluna tiygen Uğur'daydı. Колуна тийген урдап кетеби? Lipoyun, даже urdagan eşteki tapmay kalat koy. Eşteki tapmay kalat özünün baş kiyimi bir öyle nagorottan ırgıtıp koyup, geçinde gel özünükünü özür tap ketet. Жестоки экен. Ama bespirdi, şunçalık, menden de ötkün. Я. Caman Uğur'u da. Kaynım, ne kadar, men Qanday? sana atagan bir 40 dolarım var. Şunu algındağı tetini kama örç. Жак, болбойт. Aylığa batmaya kaldı. Азыр деген билет атасың азыр. Коррупция менен азыр чабактар кетип калып атат. Мен да кетип калбайын ошо чабактардын арасында. Korrupsiya emes bu. Bu mamile. Mamile. Kaynım en cistin ortasında mamile. Салып кой. Kaynım koyayım. Салып кой дейм. 40 lira dolar. Салып кой. Hocam. Ой, салып кой. Ha ben kavayet. Aytpaysın mı? Bilayanga salıp koy deveysin. Ben mega koyma salgantpayım. Rahmat. Азыр мындай кыласың? Тигин жок кыл, өкөөсү айылга батпай табаспа. Эки кочкордун башы бир кызымды кайнап атат деген эле ушундай бир кыйынчылык болот да. Жок кылып бир кененге мындай. Кененгесин эмне кылайын деп атасыз? Жашайынчы. Жакшы. Мындай кыласыз? Тигин чакырып кой. Анан келгенден кийин, анан мен кайным экен, тигине бердим го. Вообще сүйлөбө. Эчтеке чыгарбай. Так дудук катары туруп тур. Дудук катары? Мындай эле тур. Болду. Недастып болуп калам сразу. Недастып. Болду. Чакырайын тигини? Давай, чак. Ура! Assalamu alaikum dagы бир жолу. Мына жана сатуучудан ушуну саткандыгым чын деген справка. Базардан чыгып кетип аткан бир досум экөөбүз патиканы жууганбыз, ошо жөнүндө справка. Патиканы менен коюп. Кудайга шүкүр. Тиги колуңуз эмне мындай эле болуп жүрөт өзүнчө эле. Мунун бир жагы ушунда. Тар справка кел, бар справка кел. Дагы бир өзүн тапкан О, жоо түрүн деген справка кел. Тур. справка. Бир уруу бар, чакыр урушу. Салам алейкум. Кандай? Не шыпылдайсың? Эмне болду анча? Жо, эми сен Токтогулдан болом элең? Токтогулдан болом. Айттым да. Аяшкан болуп турбайсыңбы? Кандай аяшкы? Кандай аяшкы? Сен Кылыч деген акаң барбы? Бар. Ошо менин досум болот. Ошондо сен мага аяшка окуңсың. Аяшке, азындай кылайлы. Оны жаман урдай. Жаман уруу. Алчы, сен 15 мүнөт кымылдабай тургун, сени амурдап кетип калат. Ошондой кантип болду? Жаман уру, азырчы, мындай кылайлы. Сен мынабу $100 алгындагы, тигин жок кылып салгын, Жак, болбойт. Болбойт. $100. Болбойт. Аяшка, Салып кой. Салып
Em bolot ele dem mayli. Ha? Buyaka salып koy. Keçiresin. Bu yaka da bezim be. Kara girişini karaçı günde girgende giret koy. Азыр мындай кыласың. Эшикке чыгасың. Тигин чакырып келесиң. Анан келгенден аяшко, анан $100 жөндөп вообще сүйлөбө. Жабылды болsun. Бол. Çakırayım. Bol da. Çakır. Ya çanaç. Gel az. Gel adam. Bas. Hazır görüyoruz. Emem yok. Sen niye? Ayt koy. Ana aşkı. Kana. Kana aşkı. Boş gör. Неге сөлкүлдөйсүң? Не болду? Нени айтып коет? Нени? Ama söyle koysun diye. Нени сүйлөп? Söyleşip gittik hazır. Нени сүйлөшүп кет? Tege bilgi ispeyim dayı. Kırkıp söylep koydu. Кандай? Tege kırkıp söylep koydu. Нени кырк? Ay düşünmeye alattır bizler. Tege kırktan kırkıp. Kırkıp çey. Кыркып сүйлө дебейсиң? Söylep koysun. Мен деле жакшы эле өз башында кыркып эле сүйлөйүн деп калгам. Просто бул адам жүзү ысык болуп кетти да. Конечно sık bolat da emin. $100 bir. Bol. Aşkı. Unutup kalgan durayım mı? Bol iştiğleri anan geçireşiyorsun aşkı. Kana. Ne oldu? İşte gel. Жанатан бери келе ol. Мунун тибеле кыз зат таба келет. Не? İşte gel. Жанатан бери жөн койсо мени келип могу жерде шылдыңдагандар үчүн, еще ууру кылгандар үчүн 6 жылдан 12 жылга кетесиңер өкүңөрдөн. Өт артка. Öküzden. О, силерге протокол толтуруп тапшырып койбосо? Командир ben жөнүнө койбойм bu. Неге? Şart çok oradayız gittiğine. Кандай шарт жок? Шартына карап ууру кылбайсың мына. Bunu kılamaz. Өт. Так. Так, бергенлер. Аз мындай кылабыз. Сиз тоокту эмне кылып уурдап жүрөсүз? Айтыңызчы. Siz gördünüz mü? Көргөндөр бар? Kana. Тоогуңуз турдады эле? Bu cindi benim toğum burada. Ço, азыр эле кирип келгенде тоокту төлөп кой деп келдиң го. Ben 18 yıldan beri koşuna durup bu şu benim toğum buradayım. Buradaysın. Joo. Bu burada böyle cönene surasam ben berim. Dazı toğuk, cöcö, koros, porosu bile koş benim abi. O da. Koçeler olsun zamanıke toğuk burada öyle. Tötüle koy düşüyor, tükür koyçu. O da. А болду, тоок мейли. А сен болсо, тегирменден буудай уурдап кетип атканың. Уун уурдап. Сен өз көзүң менен көрүп калды эле? Жоқ. Men o Zamir'din gözümen görgemin. Кимдин көзү менен көрсөң дагы уурдады эле? Жоқ, урдаған емес. Айтып қойсаң өзің. Al bunun tüşü olçu jönle. Benim tüşüm ha. Кандай түшүн? Tüşü görüp bu kadar tüş jorutkan da. Uşunday degende bunu aytkan jaman tüş görüpsün. Bar suga aytıp koy degem. Aytıp koy degende aytıp koygum suga. Al tüş. Jönele tüş. Sen камокко кирип кукси мукси уурдаганыңды сен көрдүң деп азыр эле айтпадың? Kaçan ayttın? Азыр эле айттың го. Oyunca biz tamaşala söylüyoruz da mı? O da. Эмнеге мойнуңар калбай эле? Айтып эмнеге мойнуңар калбай? Албай атасың ары. Kılmasa kalmayız da. Naborot sen özün kamalasın. Неге камалам мен? Menden $100 aldım. Ben de $40 aldı. $40? O. Sen hem mi? Oşon için kırktırıp attın mı cana? Ama 40 bayat mı evet akıl bayattı duruyor. Oy şümşü. Menin yüzümün ötü ha ya. Kamalat özü. Men bergen $40. Tetik dostum bergen $100 koşup durupçu. Senden güçlürök çoğurağına öyle turgan bolsak özün kamalıp ketesin bilesin mi? Kamalasın. Oldu. Жо, мындай да? Мындай. Жесте, бергесиңиз. Jeste? Men ayalım çok. Cündük öyle sen de. Азыр эле. Oğlum sen kızıksın o böyle işin düşüp kalsa çoğurak işi görüp kalsan öyle. Jeste de yürüyorsun abi. Koy çeneni. At camanı söylüyor. Эме Аяш эке могу досуңузбу? Эмне болоңуз? Айтып койбойсузбу? Ayaş aka. Men seni tanımayım. Эме эле Кылыч деген достун. Bunun dostu yok, benden başka dostu yok. Bu tomoluk. Oo, uşu biriyle uşul uğru dostum var. Uğur mes dostum var. Uverri dostum desem Uverri dostum var.
Ver. Bas. Өзің қаманасың, жүр. Бас. Мындай кылайлыбы? Мындай кылалы. Қандай қылабыз? Жанагы 100-дün üstüne 100, 40'dın üstüne 40 koşalım, bu şekilde öldürmeyelim bazen. Точно бі? Точно. Аяттан көр, мен деле 100 бере берсем болмок. Жүргүлө, бияктан. Анда мындай қылабыз.